Anya laki din! Si kamot ng timakaam mo kadagita lakay. Anok ngay dagita, miling bakit? Anya kalakit din, Ador. Tarimaan na mong tibalay tada ka no sumangpet a bagyo. Napigsa ka nung day jay. Anya? Agbuya ka ngamin itinyos tapno ammom. Sana kastang anya la ka na yung tisungsungbat mo no aday bagak. Alawanan. Idisumla ang dagita alansa. Ta siya kung timakaam mo dita. Aramidam itamat laang tapno malpasan. Tarimaan ng matlaang titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masapul yun, nanang. Nagyagakla ang iti pruta sa nakaw. Busy mo nila kay Mau. Ay, wala. Nasken at tarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapig sa bagyo, nanang. Nukasta, at dagayang bagyaw. Nanang. Isu tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang. Tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo ka nakaw. Igatangan kay tulangan ti baro no agpasentrong ak. Ibagayo ka ni Manong Julius. Tatarimaanan na dagiti rumbang at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak mare. Sa dino ti papa na maritonet, Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbeng amalansaan iji balay mi mare. aywan nga rod mare. Uray da kami, busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbutang nga rod mare. Amang ano napigsamot ti umay abagyo. Ay, sapay la kumaata saan mare. Kaasi tayo mat. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngin at ti materialis ita. Ay naku nampay mare. Gastos tumanan no ko Isu ala mare. Inakon, agistoryatan tumanen no sa anak abisi. Sige maray, agan-anat ka mat. Awan ka din ti agtad-tad iti kusina, miling bakit? Awan lakay. Iti silid tangay. Awan matlaeng. Nasaya at mat nga rod no kasta. Makaturog nasaya at datao uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakit? Ay dananang nga ta. Kumusta damot nga ta ijay? Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay? I-text ko inton madamdama lakay. Man, tapno ammo tayo mat ti adda ka sa saad da ijay. Imbagak matkit di ka ni nana nga ipatarimaan na dagiti rumbe nga matarimaan. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan ta. Iti kastakat masapa ta maturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin naw iti plato. Kumusta kayo matan ditoy, Nana Juaning? Nasaya at latabat tunait. Awan ti agtad-tad, Nana? Pada nga raw. Daan nga binag dagiti materialis. Iso nga oray matarimaan. Agtad-tad lang ka. Ay, masapul nga ron agumatang kayo iti baro, Iwan nga raw. Sapay la ko matapumanawan ti bagyo. Narigat mo't no matumba ti balay. Awan paglinungan. Nung kasbilang ta mapasamak dayta, umay kayo laangan iji balay, Nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay Napigsa ti todo nga inano sa blata tinangyag. Sobrang amin ti inloto ni Nanang. Napudot pa lang dayta, Nana. Kalutluto laang. Agyaman akman na. Sana na masapol nga agluto
Sa dino ti papanam si Kaador? Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen Mapan ko bisitaan dagiti mula taan nateng Taawan mo't ti tudo na. Sige, nagkapika ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramidan inton madamdama. Agsagad kamat iti paraangan. Nagadumanan ti naiwara a bulong. Wen, madamdaman to ka di. Ala, agrubwatak nga roden. Anya nga oras ti panagawid mo? Ay kat sagbay nga agalas 12 Addaak taon titi balay. Pitsurak man ti balay danana huwaning. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kahit. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanyak no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Hey! Sika magayam day kamileng! Adda kayong magayam di tananahuaning. Itay payakit kitaan ka. Anya? Anya gay ti araramidam dita. Pinitsuram sa matinatumba ka lapaw kaw. Ay, kwanana. Kamali ti pampanunutan niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaang takayat ko apasyaran dagiti kaaruba. Kunaklakit din. No adda iwaras da pagsayaatan. Iso pinitsuram ti balay kaw. Ay awan nana. No adda man, barangay meten ati makaammo. Good morning, Nanang. Kastamot kan ka, miling anak ka. Nay, apay kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag alakad ko ita, Nanang. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adayabot kasta. Ibagak manlangan, tapno didak pagpanunutan iti dakas. Ada interview ita, Nanang. Interview? Para iti anyamot day nga interview? Ay kat pagsayaatan, Nanang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay saan, Nanang? Basta, ada ilakad ko apagsayaatan. Sige, agpatuloy akon. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay. Para kada kayo, Nanang. Karnimot ti iyaw-awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day ta, Nanang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay itinggatang mau. Anya kay lakit din, Nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan mo't amabalin adawat at dagita iti palingke. Ti kayat ko asawan ka nangalaam iti kwarta ngayong gatang mo. Di yun sa ludsudan, Nanang. Basta kwartak Di kay madanagan. Ta saan mo't nagtao di takaw day ta. Siguradom laang. Amangan no agsakit-kit di ti tiyan may no kanon mi day ta. Saan, Nanang? Da kayo kit dimit. Sige, agpakada akon. Tagluto akpay iti pangaldawan mi kanila kay ko. Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ay sus, nag-iimasin. Ay, talaga naimas, ta siyak tinagluto. Ang aguray ka man, nangalaam nga iting gatang mo bakay. Kwartak pangalaak kumapay ngay. Ne, kanimbagam kanya ka na ibusin ti kwartam. Anya kalakit di matan lakay. Siyempre, nagdiskarti mat da tao Saan mat amabalin anateng la kanayo ng ti masidsida. Alawin, mangan takit din garutin. Ang mga noan niya pa iti papanan naman ang tisaritaan ta. Kumusta kayo,
Kamusta na na, Juaning? Nakaumay ka mo tonight. Madama man ti pa ng tariman kaw iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, nana. Anya day ta good news. Adda ka no ti calamity assistance nga itad ti gobyerno, nana. Anya day ta kalami ti assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, nana. Ma-applyan ka di day ta. Adda pa iti interview na. Isu nga imayak tapitsurak ti balayo. Ipadas yuman mo ti agpa-interview, nana. Isupay mo't ano adda maawat yo. Isupay ang maigatang iti materyales. Malaman nga raud. Tulungan na ka. Tajak maamaw no kasano day ta akalami ti assistance. Wan, nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan nyo. Anya ti imbagada. Adda ka no mo ti muna anang picture iti balayo, nana. Anya? Kastoy kanumot lang ti impakita da picture iti interview. Naawat damot lang ti cash assistance. Sino ka ngay day ta? Asino kumapay, nana? Ni Mari Miling, Anya? Napnapan ka din ni Mari Miling diti balayo, nana? Hindi lang makalkal pastito daw. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinalunsod ko ka. Saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan namat amin basta maipapan iti kwarta. Sumrag ka Mari Tonet. Ay saanan, mare. Adda tilakad ko intoy madamdama. Di magasaklaang taada kahit kung ibakakan ka. Anya ti ibagam? Di mawat ka kanumot iti calamity assistance, mare. Ti dakas na, inusar mo mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mati nakadamagam iti dayta? Ay, isuda mismo, ijay Agaplay ko man ni Nana Juaning, inuna amot gayam. Ay, awan ti amok dita? Ay, di kan again di amo, mare. Nakitak tinagan kan pirmam ijay, Isublim naman o tinaawat mo akwarta, mare. Dakas dayta, agulbod ka pa ilang para lang iti kwarta. Ay pumiling aya. Mangibabain ka mo. Di nakman kita nakasta si Kaador. Anya nga itim bagbagam ijay idi in-interview da ka. Jakmat amo ama-amuan damari tunit ti may papaniti day tabana. Susapo. Asino nga min ayatin ang ibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti itid da kwarta lakay. Ngam kita ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Asino ita tinakababain, ha? Naawan may tulong mo kanyak. Aguli magkalaangan dita. Huwag sasao ka, kasla di ka nairanod iti day ja kwarta. Sus! No amukla ang akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga inggat-gatang mo kadagijay. Saan ko kuman akinan? Pudno ka day tagwarwaras asayang gusang miling anak ka. Nana. Kasta unay ti unget ni manong mo, idi adda nang idanon kan kwa na. Jakmat ekspektaran ama amwanda. Kas kalag bibisin iti kasta nga aramida manakaw. Ay katsuri nanang. Isoblim ti kwarta an awat mo, tapno saan anak kababain. Nanang. Sigurado nga isumala ang tibagan ni manong mo Julius kan ka. Kano na igastos kung tidaduma nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isublim day ta akwarta, ta saan aparakan ka. Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko man no picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw.
okay lang kada kayo nanahwaneng. Da kayo lata ko man tipang tadak iti kwarta anaawat ko. Ay, Jack matamaw no anya ti plano da. Saan asyak tiyag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta, tapno saan kayo ngagpa-interview pa'y. Saan nga mabalinti kasta ka panunutan, Mare? Saan asika ti kasarsaritak to, net? Ay, nalpasan ti interview ni Nanang Juaning ito'y bigat. Anya kay lakit din, Mari. Isungarod ngagpakpakaasi ak. No, anya ti imbagada nga aramidem, iso ti aramidem, Mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay ti pakakonsensyaan nyo, Nana. Kaasay tilangan ni Miling itay. Basol na mutlaang, Apay nga min anapan nagpa-interview, na imbag kumamot ano picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daduma a tao? Wad kit di Tapno mutlaang pagnakman na, Nana. Nakababain man ngam no baybayan tayo ngamin ang mga no ulit-ulitin nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak ko mga iti kwartak. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko, tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakit din. Isublik ka no yung bigat. Parikot mo mutten, aday ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikutam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ka aruba. Napilitan aklang kasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta ngay naramid mo bakit? Alan alakay. Uray 2,000 lang, tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana Sabit. Tapno makumpletom. Tano siya, talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abuno kun similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumarunong amin. Saan alinuluko ti aramidem, tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Anya laki din. Di ka agaramid iti dakais para lang iti kwarta. Laglagi po mati kwarta. Kat maberukan day ta. Ngam ti dignidad mo no nadadaal. Narigatay na may subliday ta. Anya laki din. Mala. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.